What's up, mga Meg? welcome back To our channel. if you are new here, Please click the subscribe button, and hit the notification bell, ding ding ding. So for today's video, So may gagawin na naman kami. gagawin na naman kami Challenge. challenge. May kalamansi kami dito kung sino yung hindi makakatag-an ng hindi makakahula. kahula ng Taga-ano na yun? picture ng BTS. Yes, so guys, fan na fan kasi si Ate Nitch ng BTS. Pati na din ako. Joke! Kita lang duha. Kita doon, si Ma'am Chitin din pala eh. Yes! Kaso, sasali sana si Ma'am Chitin kaso siyang gumagawa ng mga challenge na ito. Perfect, siya yung makadaog kasi naghimo sa tanan. Tagalog. Siya ang mananalo kasi siya ang gumagawa ng mga picture ng mga kinakrap niya, ng mga mukha, pinutol-putol niya daw. So disclaimer lang ko no, it's just for fun. Diba, Tinich? This is just for fun. Fun desal. So without further ado, let's start Yeah. now! Yes, it starts tonight. Before ta mag-start, tatanungin ko muna kayo kung sino ang pinaka-bias nyo sa BTS. Jin! Jungkook. Jungkook. Hindi nyo ba ako tatanungin? Ikaw ma. Si Jin. Janelle! Ako pala yun. So without further ado, sige, let's start na. Now. So first, BTS member is V! V. Kasi nakauna. Ako! Dungan mo. Dungan. Kami duha. Ayun lang. Practice na to. Ang huling makahula ay siyang kakain ng kalamansi. Yes! Next, BTS. 3, 2, 1. Ikaw ang sama. What aim? Next. Jimin! Jin! Wala kayo may kuko. Kahit pumunto kanina ko. Ito na guys. Orange din ako. Wala yung asim-asim. Asim. Next. Jimin. Ang kuan. 5, 4. Jungkook! Pero di natin eh. So, Hala, dugdog. So guys, kumulog. Lumindol ito. Kulog ka ng lumindol. So guys, kumilat guys. Next. V! Pauna. Next. Jungkook. Firme lang sa ining. Isigang ilo. Kaya, huwag na. Next. V. J-Hope. Next. Jihook. King Pop. Next. Jin. Ha? Suga. So guys, ilipat muna namin ang camera. Ang angle. Ang angle pala. Jin. Jin. Next. Jungkook. Ay, Jimin. Jungkook. Ako. Next. Suga. Suga. Next.
B. Bang. RM, bang. Ako na lang yung sakita, oy! Next. Jin. Grabe guys, bansayan natin ito guys. B. Next. Jungkook. Suga. Ay! Yoga, 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 yoga. Sugarol. Next. Ay, J-Hope. RM. Bang! Next. Jungkook. G-Men. Ako na lang. Hindi mo ito sulog. Sa ilong. Next. Jungkook. 5. 4. Jin. So guys, ang lakas ng ulan, guys, kaya saba. Kaya maingay. Kaya maingay. So next. Charing! Jimin. J-Hope. Hilig mo yung anak ang kamera mo si Jimin. Anak. Next. J-Hope. J-Hope. Siya. Kaya ako man una katagan. Swerte kung gano'n napita na. Last. Kunain, ginoon. Yung kasi daghan, nawa pa nahurot ang musito. Nakoy. Next. Sugar. Jin. Joko. Muduha kaon. Next na. Suga. G-Men. Suga. G-Men. Okay, sa naman. Ako lang. Buti ito ini. Last. Nara? Last sa segment 1. Nakay. Today. Thunderport. Ako siya BTS. Ay, sa BTS lagi. So, second segment na tagay. So guys, next segment ay mga whole body na naman nila. Tapos tinakpan lang yung mukha nila sa mukha ng iba. First. 5. RM. Jungkook. Patay. Next. Jungkook. Ikaw. Oh, magpatik. Bigli. Next. V. Murag bayot. Next. Jimin. Jungkook. Ay, Jimin. Next. Baan. B. Jin. Suna. Sana. Oh. Sige, gitu. Jungkook. Next. B. B. Mm, Next. Jimin. Ay, J-Hope. Jin. Sugar. Oh my goodness. Oh, mas pasagod mo good. Di sudah ako tanan na Ako na lang lagi. Game. Next. Kaya mo pa na. Sa mga Jin. power. Ha? Jin. Ikaw. RM. Bayot ba? Next. Yoga! Sugar. Ayun.
Next. Sige po. RM. Ikaw na yung RM. Jungkook. Jungkook. J-Hope. Ay, sa upo. Pasok pa kami ka. Jung Hoseok. Huh! Next. Jin. Jungkook. It really hurts. Ang magmahal ng ganito. Next. Sabaw po sa uwan. Wala na lang. Next segment ha, last segment. So last segment lang, hindi mo pwede matanaan, maminaw ra mo kung kinsaning tingog. It hurts so fun. Darling, Nice. Keep going. Jin. Keep going. Jin. Oh, wala kay Jimmy. Nice. Keep going. You nice. Keep going. Siya man nagud man na, you nice, keep going. Next. Yan na lagi. Uy! Sorry, sad. Because he said, "Oh, really amazing music. It was really special. It was really fun." V. Come back. Because Oh, look he at said, me. "Oh, really amazing music. It was really special. It was really fun." Come back. Next. 아, 전 세계 아미 여러분들이 모두 참여해주신 아미 PDR가 드디어 완성이. 전 세계 아미 여러분들이 모두 참여해주신 아미 PDR가 드디어 완성이. guys. Saya tini Choy. 자고이랑 엄마가 다 부시겠나요? 그 유리병 해가지고 밖에 딱 내려놨거든요. 물을 딱. Jiyo! 자고이랑 엄마가 다 부시겠나요? 그 유리병 해가지고 밖에 딱 내려놨거든요. 물을 딱. Next. Yan sa lagi. Uy! Okay lang sa ko. Oh my goodness. Mas ay, pupugin ko. Ay! Ina na eh! Next. Dugot dun man. Ina na naglami. 여기 저희 그거 하기 위해 왔죠. 여기 저희 그거 하기 위해 왔죠. 여기 저희 그거 하기 위해 왔죠. Oh. Ba Jungkook. 여기 저희 그거 하기 위해 왔죠. Next. 스타 때 이제 공개되는 리얼리티 촬영을 해서 일단 연결을 하려고 모였죠. 스타 때 이제 공개되는 리얼리티 촬영을 해서 일단 연결을 하려고 모였죠. Go. Jimmy. 스타 때 이제 공개되는 리얼리티 촬영을 Ang palagi ko. 해서 일단 연결을 Kaya 하려고 Jimmy 모였죠. na lang ang gingon da. Ako na ako. Last but not the least. 아, 뭐, 여튼, 우리, 뭐, 드레스 코드가 또 있잖아요, 여기 오는데. 왜요? 책상 및 입음만 받은 요새. 플러스, 아지트에서 주로 뭐 하고 놀았나요? 아, 뭐, 여튼, 우리, 뭐, 드레스 코드가 또 있잖아요, 여기 오는데. 왜요? 책상 및 입음만 받은 요새. 플러스, 아지트에서 뭐 하고 놀았나요? Di kay kaon, tinakatagan mo. Diko. Ayun ba? That's it, Banga! Meg! I hope you enjoyed the vlog today! So guys, nagawa lang naming video yun kasi wala kaming naisip. Tapos fan na fan kami ng BTS tapos boring na boring kami dito sa bahay. Wala kaming magawa kasi umuulan. So, tapos na ako mag-online class at si Daddy Ining. So, next naman ay guess the Blackpink member with my cousin! Tabangan niyo lang mo. Tambagan. So, tabagan. So, abangan niyo po mga Meg! So, thank you everyone. God bless you and I... Thank you! Watch me bring the fire, set the night alight. Running to the city, we don't think it's so.
Bye.